Ndagira ngo rero munyemerere tugaruke kuri izi breaking news. Ni amakuru akomeye cyane kuko navuga ko aje mu gihe ibintu bisa naho byongeye gusubira irudubi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru aje mu gihe ibihugu bitandukanye nk'ubumwe bw'Uburayi cyangwa se abanyaburayi nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Amerika ya ruguru yose muri rusange bamaze iminsi botsa igitutu igihugu cy'u Rwanda bagishinja ngo gushyigikira umutwe wa M23 nawo kuri ubu ngubu ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye. Ndetse Rwanda Updates ifite amakuru mashya yaho M23 ishobora kuba igiye kwerekeza. Ni mu gihe kuri ubu ngubu twavugaga Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, M23 irateganya gufata umujyi w'ingenzi cyane wa Butembo. Mu kanya turaza kubigarukaho mu nkuru irambuye ndi kugutegurira, ariko kandi ndashaka ko tugaruka kuri iyi nkuru idashimishije habe na gato ijyana n'igitero kirimbuzi umutwe wa FDLR wagabye ku baturage mu gice cya Warikare. Byose rero byatewe n'iki? Birajyana nuko FDLR yashakaga gushinga ibirindiro mu baturage hagati mu mazu y'abaturage kugira ngo abo bashaka kuyihiga cyangwa se kuyitangizaho za operasiyo bazasange badahari barihishe mu baturage. Abaturage bagerageza kugaragaza resistance cyangwa se kugerageza kubasubiza inyuma bavuga ko badashaka guturana n'abarwanyi cyangwa se n'abitwaje intwaro. Ibyo rero ngo byaje gukurikirwa nuko umuyobozi wa FDLR yavuze ko yaguze ubutaka aho ngaho mu mazu hagati. Abaturage nabo barabihakana, ibyatumye afata umwanzuro wo gusenya no gutwika icyo giturage cyose. Ni abaturage benshi bahiriye muri ayo mazu, abandi benshi babasha gutoroka, ni mu gihe abandi bakomeretse. Byose tugiye kuba tubigarukaho muri iyi nkuru yacu, ariko kandi ahanga bikagaragaza neza umugambi mugari w'uyu mutwe wa FDLR ni ugukomeza nyine gukora ibikorwa by'iterabwoba, dore ko ari n'umutwe w'iterabwoba. Ni ibyemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Kuri ubu ngubu yacecetse. Loni ubwayo yemeje ko ari umutwe w'iterabwoba, ndetse n'indi miryango itandukanye udasize n'ibihugu byinshi. Ribo hasi yanditse subscribe. Ni amakuru menshi cyane rwose uzajya ukomeza kubonera ku gihe 5/5. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025 ni mu karere ka Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagabye igitero gikomeye cyane mu mudugudu wa Tuonane, ni mu gace ka Busurungi groupement ya Wola Rwanda, maze gihitana ako kanya abantu bane kwikubitiro, ni mu gihe abandi benshi bakomeretse. Ibyo rero byabereye mu mudugudu wose, aho umutwe wa FDLR ngo watwitse uwo mudugudu wose urashyura kongoka. Ibi byabaye mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'ubutegetsi bwo kwa Sebarundi bamaze igihe bahakana bavuga ko FDLR itakibaho, ko n'abasigaye ngo ari abashaka ibyo kurya, abasaza cyangwa se ngo abandi batagishoboye kwitwaza intwaro no guhemuka. Amakuru aturuka mu bayobozi gakondo ba Wola Rwanda aragaragaza ko abarwanyi ba FDLR bayobowe n'uwitwa Generali Mudayongwa bateye Tuonane mu masaha ngo ya kare, maze ako kanya batwika inzu z'abaturage ubwo bari baryamye. Abantu bane bahise bapfa ako kanya muri ayo masaha, ni mu gihe abandi bakomeretse ku kigero cyo hejuru. Ariko kandi ni amakuru aza gukomeza gukurikiranwa, dore ko ngo umubare cyangwa se ibijyanye nabo icyo gitero cyahitanye cyangwa se cyakomerekeje ushobora gukomeza kugenda uzamuka. Abandi babashije kubimenya mbere yuko bahira mu nzu, babashije kwerekeza mu midugudu ya Kifuruka, Kawunju, Katambira ndetse na Busurungi imbere gato yuko icyo gitero kibahitanira mu mazu yabo. Ariko nanone ngo imibare y'agateganyo niyo ikomeje kujya hanze, bivuze ko imibare iza gukomeza kugenda yiyongera nk'uko ibitangazamakuru byara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kubyandika. Abaturage n'abayobozi gakondo baravuga ko intandaro y'iki gitero ngo ifitanye isano n'impaka z'ubutaka, aho uyu muyobozi wa FDLR Mudayongwa avuga ko yaguze ubutaka mu misozi yo muri Wola Rwanda. Abahatuye bo ngo bakomeje kubihakana bavuga ko ubwo butaka atari ubwe. Yabasabye rero abo baturage kuva kuri ubwo butaka bikiri mu maguru mashya, ariko kandi ngo abo baturage bagakomeza kuvuga ko ari gakondo yabo ndetse ko batigeze bamugurisha ubutaka. Yari yanasabye abaturage kuhava kugira ngo hataba ibikorwa by'imirwano, dore ko ngo yashakaga kuhashinga ibirindiro bya FDLR hagati mu baturage. Bivuze ko uwo mutwe wa FDLR ushobora kuba ufite na gahunda yo gutangira guhungira mu baturage, ariko abo baturage barabyanze, bavuga ko batazigera na rimwe baturana n'abarwanyi. Amakuru yizewe aturuka Busurungi akavuga ko imirwano yakomeje hagati ya FDLR n'imitwe ya Wazalendo, ya Maimai, Kifuwafuwa, ndetse mu bapfuye ngo hakaba harimo n'abarwanyi babiri ba Wazalendo. Amasasu
akomeje ngo kumvikana mu bice bitandukanye byabereyemo icyo gitero, ni mu gihe Wazalendo nayo ivuga ko ngo yaje kurwanirira abo baturage. Ibi bibaye mu gihe FARDC ivuga ko iri mu bikorwa byo gukomeza ngo gushyikiriza abarwanyi ba FDLR, aho ibasaba gushyira hasi intwaro ikabashyikiriza igihugu cy'u Rwanda binyuze muri MONUSCO. Nyamara mu by'ukuri biragaragara ko FDLR ikomeje kugaba ibitero, ibigaragaza ko ifite ubushobozi ndetse n'ububasha koko bwo gukomeza gukora ibyo bitero byayo, dore ko intwaro barimo gukoresha zo bafite aho bazikurana mu butegetsi bwa Kinshasa. Ni igihe kirekire leta ya Kongo n'u Burundi bakunda kuvuga ko FDLR yamaze kurangira mu buryo bwa burundu, ngo ibisigaye n'urwitwazo rw'u Rwanda, cyangwa se ngo kwasigaye abasaza badafite ubushobozi bwo kurwana. Ariko iki gitero cya Tuonane kimwe n'ibindi byagiye bigabwa mu bihe bitandukanye bya vuba birerekana ukuri kutavuguruzwa. FDLR iracyariho kandi iracyafite intwaro, ikindi kandi iracyafite ubushobozi bwo kugaba ibitero. Ni mu butumwa bwashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yibukije ko guhakana FDLR kari igikorwa mu by'ukuri kidakwiriye gushyigikirwa n'amahanga. Yibukije rero abo base Barundi na ba Tshisekedi bahakana ukuri ndetse n'ibikomeje kubera ku butaka ko bakwiriye gukebuka bagatangira kumenya neza ukuri kwa nyako. Sabo gusa yibukije, ahubwo yibukije abanyaburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kuri ubu ngubu kwibasira igihugu cy'u Rwanda, maze yongera kubereka umugambi mugari wa FDLR. Ni mu magambo y'ingiye gusubiramo yagize ati, ni ukwibutsa gukomeye abavuga ko FDLR itakibaho, babavuga ko ari abasaza barushye, abasaza batagifite icyo bashoboye cyangwa se bishakira ibyo kurya, cyangwa se kari urwitwazo rw'igihugu cy'u Rwanda. Nyamara rero aba n'abicanyi b'abagome kandi bashyigikiwe na Kinshasa. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi na raporo zitandukanye za Loni yose yagiye agaragaza kenshi ko FDLR ihabwa intwaro, amafaranga n'ubufasha bwa gisirikare n'inzego za leta ya Kongo, kandi ko Uburundi nabwo bwatangiye kugaragara mu gufasha uwo mutwe mu nyungu z'intambara bahanganyemo na FCM 23. Aya makuru aragaragaza ko FDLR ikoreshwa nk'ingabo kuri ubu ngubu zujuje ibyangombwa, irafatanya na FARDC n'indi mitwe itandukanye ya gisirikare udasize n'ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe ku ruhande rwa politiki bavuga ko itakibaho, ariko nanone izi mpande ebyiri zikomeje kugenda zibazwaho byinshi. Ahanini ni nyuma y'iki gitero, guhakana ku mugaragaro no gufasha mu ibanga, ibi nibyo bikomeje guteza umutekano muke n'ubwicanyi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, udasize no kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uwo Olivier Nduhungirehe. Ni mu gihe imirwano ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru menshi yizewe yagera kuri Rwanda Updates akemeza ko abarwanyi benshi bo muri FDLR bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Burundi, dore ko bagerayo ngo bakakirwa nk'abami. Abo rero barava mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo baherutse gutsindwamo na M23, ibyasize uwo mutwe unafasha umujyi w'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo wa Uvira. Igitero cya Tuonane ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko FDLR igihari ndetse yakomeje kwiyubaka. Ntabwo ari abasaza nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bwo kwa Sebarundi cyangwa se Tshisekedi bavuga ko bishakira ibyo kurya, ahubwo ni umutwe witwaje intwaro, umutwe witerabwoba ufite ubushobozi bwo kwica no gusenya. Guhakana ukuri rero nabo bakomeje gufasha uwo mutwe gukomeza kubihakana, n'abanyaburayi cyangwa se abo mu burengerazuba bw'isi muri rusange bagakomeza kubyirengagiza. Ni uburyo bugaragaza neza ko ari ugukomeza gushyira mu kaga abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwahanda-garuka cyane ku baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko aribo bakomeje kwishyura ikiguzi cy'intambara ubutegetsi bwabo bubashoramo. Ariko kandi nitwibagirwe n'igihugu cy'u Rwanda, kuko abangaba gahunda yabo murayizi, niyo kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ngo bakarangiza ibyo basize batarangije, cyangwa se bagakuraho ngo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwatowe n'abanyarwanda. Abaturage ba Warikare n'abandi baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje gusaba ukuri, ubutabera n'ihagarikwa ry'inkunga iyo ari yo yose ihabwa uwo mutwe w'iterabwoba wasize uhekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, dore ko ibyo ngibyo ari byo byakomeje kubangamira inzira y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari.